Rojbaş Kurdistaniyê nêja çartel medya û hevkarê xwe Henefî Turan Silav û Rêz bi hêviya ku rojekî xweş û aram û derbas bikin em dest bi bernameya xwe dikin. Temaşevanên hêja mijara me ya îro cejna zimanê Kurdî û rewşa zimanê. Îro em ê bi du mîvanê xwe yê hêja ser vê mijarê sohbetekî bikin. Berî ku em dest bi sohbeta xwe bikim, dixwazim ji hevkarê xwe Henefî Turan re xêratinê bikim. Kek herînkî tu xêratiyê. Gelek sağvî spas dikim, silav temaşevanên hêja. Kek Henefî tu çawayê rewşa Diyarbekirê çawayê rojeva we de çi heye em hinkî te gudarî bikin. Belê. Wallahî kek Sirac îro gere ez biçûma farqînê serê Gulanê bû. Serê Gulanê taybetmendiyek farqînê ye bi sed sala ye li wir kevneşopiyeke tê pîrozkirin. Hema farqînî teb dertên çolê, dertên binê dar û deviya û ji xwe re xwarina çê dikin, doxin û govenda digirin û carna dekbêja godarî dikin. Bi wî rengî vêga vê jî hinkî dijî ew jî modernîze bîye. Vêga vê komînaya farqînan ya Diyarbekir pêşengiya vî karî dike. Hin farqînî dibêjin ku ev pîrozbahî roja damezrandina dewleta Merwaniyan e. Bi rastî wexta mervilê nêre ji merva re bi mantiq tê. Yani bi çi away ciyê ku ew lê ev pîrozbahî lê tê pêkanîn hema farqîn û derû dora farqîn ye. Hin deverek Hezroyê, deverek Qulpê, deverek Sason û Kozlix û Batmanê wisa farqîn û hinterlanda wî li wirê tê pîrozkirin, li hemû Bakur nayê pîrozkirin. Ez vê rojê li hemû farqînyan û li hemû Kurda pîroz dikim. Niha ez hema ji ewkê dest pê bikim. Şerê Ukrayna û Rûsyayê her ku diçe bandora xwe li ser Tirkiye û Bakurê Kurdistanê zêdetir dike. Wek cenabê we jî dizane behsa endametiya NATOyê a ewkê têkirin, a Swêd û Finlandiyayê têkirin. Tirkiye hema dicî da got evana piştgiriya Kurda dikin, ez endametiya wan ez ê qebûl nekim. Ev jî di nava NATOyê da weka ku wê gengeşiyekê çêke ev Diyarbekirî hinkî behsa vî dikin. Lê esas Diyarbekirî ji ber bêzarî mezin ji bo bihabûna kel û pelên rojane dikin. Heta wê rojê ez dihatim malê yekî ku hevalê min e nasê min e Leqayîn bû em me pirsa hev kir min got xêr e got ez diçim ew distînim, penêr distînim. Got Henîfî tu jî were penêr bistîne. Min got çima? Got wayê dibêjin ku ew ê ji sedî sî ew ê şîr biha bibe, ew ê penêr jî biha bibe ama were ji xwe re 2 kîlo bistîne. Wala ev jî çû 2 kîlo ser. Ez wisa bêjim. Bi rastî ev yanê tesîrek nênî li ser Diyarbekirî dike. Dîsa mijarek dinê waliyê Diyarbekir ji peywira wî hat hilanîn û stendin merkezê. Ew waliyê merkezê bi nav û dengel Tirkiye wan dişînin masekî li wezaretê didin wana û li ser sendeliya xurûdinên û êdî çiqas wext ve li wirê dimînin. Bi wî rengî wan ew dikin. Her du waliyên ku Diyarbekir Abdurhman Qurt bi twîtekî balkêş wî oxir kiribû. Nizam te wê twîta Abdurhman na min nedîtiye. Diyarbekirî gelek tişt dibêjin. Hinek jê dibêjin ji ber ku ew albûma ku li serê Kurdistan dinivîsan da Ümit Xuşnav ku ew jî parêzgehê Duhokê bû. Waliyê Duhokê bû daha rastî. Yani da wî û di televizyonan da derket û navê Kurdistan li serê û bi herfê mezin ewî ew kir. Dibêjin ku Baxçelî aciz bû û wî ji wezîfa bêtin. Lê Diyarbekirî behsa em tiştê dijî dikin. Yani dibêjin di dema wî da ew bürokratên îthal dihatin û
بحثا گندلیه ده هات کرن و وان دار و برا داتارین و جاردنه وان هلتارین هنکی دن داتارین Diyarbakır'ı bahsa uyjitkin. Yani her bir sebep acı şan dedin. Le evçu valiye Mersin'e evi vere şunavi nabevici Hasan bas nabevi çuvu valiye kam nabevi nvisandu ve gabe paşnava Yusufu valla ve gabe naybiramın min yani evvere بپرانی جی مرسین تین جانا انتالیا تین جارک ساکاریا هاتن بروکراتین خوشی بخورانی دیسا مجارک میدن جی براستی اوکیه مجارا مثلا جانان کافتانجı oğlu kol İstanbul'e vek seroke teşkilata CHP'ye ve girtin yani ve ne girtin de derhak ve da 4 sal و 11 ماه ceza برین Diyarbakır li ser yani işte ve gelek Balkeş dibêjin hinek dibêjin ku ev mesela Canan Kaftancıoğlu o CHP bila mesela Hitler o Almanan ku demokraten Almanan ku sosyal demokraten Almanan liberalen wan o komünisten wan ku awle komünist adigren sosyal demokrat dibin de komünistin tişkinave başye sosyal demokrat adigren inca liberal u demokrat dibin tişkinave پاشیه کو دور ته سروان ال دور نره کو کس نمایه او وان بخوسا گوتیه اینجا دیاربکری بیانه تکن بیرا مرباد وژن ولا aynı tişte CHP وقتا کو siyasetvanın Kürt کو تین گرتن دنگی خو ناکن او ve gabe incar karavar juandıçe قبلی ترکابا günaydın usadven Diyarbakır usadven o henekji basav kejitkin yani dvejin mesela seroberi luane merek binave çibu az navi vejim ştara navi wi hadi özer 8 sali o jinavi makbule özer evci hafte 8 sali bihinceta alikariya rekstina teröre birin hapse yani hafte 8 sali o alikari u kawe çi alikari bikin Diyarbakır bahsa wijidikin دیسا مثلا کی دنی از خوازم پر درج نکم جوی بانه از همه زو در باس ببم آمد سپور پرته خبردان وک کوته زانین آمد سپور کت پلایوفه de playofeda ev de se peşbirk bike ko duan da بسر keve ev dere liga yekem ne süper liga yekem pişti vi he derten süper lige İcar Diyarbakır'ı basavici dikin kevxaşın be Ahmet Spor'e çuvu Tarsus idman yurdera le sahavana le Tarsus'e peşbergek gir vek hevman 0-0 vek hevman gerko Diyarbakır Svena Dısva roja dişeme var saat de 8 Diyarbakır şebeda ev peşberg çebe ve ko duve da serkeve ev ve ture derbas bike ve bimine inca tura diye dur kowej derbas bike ve bimine finale az serkeftin Ahmet Spor'a dixwazim o mijara meydawici براستی بالکشه ته گوتن کو دنگبیج شاکرو ما شای دنگبیجان او شاکرا کتنه رکبریه که لسر امبیجن به ویدیوین خو هری داوی ویدیویا شاکرا آب ناوی ته فلیجی ته نزانم به زمانه وانا tam ev 25 milyon hatiye godari kirin 25 milyon cara ev video hatiye vekirin u godari kirin a şakiro keke gıyasedin ji gerko denge min her havalen stüdyoya kerema hoçka ama bendeki keke gıyasedin ev kemera lexin ev ji 11 milyon ayla hali vayli ويلي 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 لا برايا
شوقاي كلا خنوسي لنا خصاي اللي بنقول خرج شاب شالو يو يو 10 milyon hatiye tıkandın. Beli. Spas hevalin rejiye malava avabe. 11 milyon car hatiye godari kirin. Birasti jboy me kurdajı evyanı jivek serbilindik emtkarın behesbinin. Wisa xwane eko Kurd hem ji şakiro hezdikin hem ji jideng bejan hezdikin. Malavan avabe. Beli kek siraç. Mala tejî ava kek Hanefî rojeva Diyarbekiriyan bi temaşevanê me parvekir. Niha ji hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin ekranê û em dest bi bernama xwe bikin. Belê. Temaşevanê nêja du mîvanê me yî hêja hene. Mîvanê me yî yekemîn ji rêzê dest pê bikim Rêzdar Şerefxan Cizîrî ye. Rêzdar Şerefxan Cizîrî berdevkê platforma zimanê Kurdî ye, nivîskar e. Kek Şerefxan tu bi xêr hatî. Xêratî kek. Tabii, Leşrazî Bey. Silav li hevala. Mîvanê me yî duyemîn jî Rêzdar Firaz Cewherî ye. Rêzdar Firaz Cewherî nivîskarekî navdar ya Kurda ye. Mirovekî piralî ye. Kek Firaz tu bi xêr hatî. Xêratî kek. Gelek spas. Kek Firaz dû deyî me te nedîbû bi xêra televizyonê wayê me te dî wele tu nayê guhertin sal ji te tiştî nebirî wele. Gelek spas abi. Tenê porê bispî bî. Tiş nabe birawekî me ne weşe spî bûyîn tiş nabe. Em dest bi bernama xwe bikin. Hûn zanin îro roja sibê roja cejna zimanê Kurdî ye. Ema ez ê ji Kek Firaz dest pê bikim û em ê biçinê. Kek Firaz cenabê te jî zanin sibe cejna zimanê Kurdî ye, Panzê Gulanê ye. Panzê Gulanê em zanin ku çîrokek wê heye, dîrokek wê heye. Lê salên vê taliyê ev Panzê Gulanê wek cejn hat pîrozkirin. Destpêkê wer meraxekî dixwazim ji cenabê te pirsim çîroka vê çi ye? Em zanin ku di mesela evê de stûna zimanê Kurdî hawar e û di çapa wê de keda cenabê te ez zanim heye. Çi ev çîroka vê cejnê û Panzê Gulanê em jû rama dest pê bikin. Belê, gelek spas. Silav li we û li mêvanê we Şerefxanê Cizîrî û li hemû guhdar û temaşevanê ku vê keliyê merinin. Çîroka hewarê wek de jî kerim kir. Panzdê Gulanê bi münasebeta derketina kovara hewarê dest pê bûye. Kovara hewarê di Panzdê Gulana 1932 de li Şamê derket. Çend nivş ji hewarê bêhayî gihîştin. Ez bi xwe jî digel ku ez bi salê xwe yî êzar û pêjim bi nexweşiya nivîsandina Kurdî ketibûm jî dîsa haya min ji hewarê tune bû. Haya nivşê berî min jî yeklib netêdi bi giştî jê tune bû. Haya nivşê min jê tune bû. Haya nivşê piştî min jî. Îcar di sala 1980 de min got ya ez bi nexweşiya nivîsandina Kurdî ketibûm. Min terka welêt kir û ez li Swêdê bicihbûm. Ez li bajarê Uppsalayê bicihbûm. Li Uppsalayê ez çûm kitêbxaneyekê min ji xanima li kitêbxanê dixebitî pirsî min got gelo kitêbên Kurdî hene. Xanimê da pêşiya min û kitêbek ji nav refê kitêba kişand. Kitêbek bi Kurdî bû. Her çiqas kitêbek min jî derketibû bi navê êrîş dikin di sala 1980 de. Dîsa haya min ji hewarê tune bû. Ew kitêba ku xanimê da min oryentalîstekî Swêdî bi navê Stig Vikander di sala 1905 nihan de ji kovarên berê ê Kurdî em bêjin hawar, ronahî, rojanû, stêr ji wê dabû hev û di pêncî niha de li Uppsalayê çap kiribû. Cara pêşî ez ketim nav rûpelên wê kitêbê min dît ku vî zimanê me ê qedîm ku hatî qedexekirin ji ber qedexeyê em bêjin duwarê edebiyatê de geşbûnek çê nebûye. Min dît ku berî me di salên sihî de
تبابك تشهد النبيساندن جيروكن شيرن هلبستن ورگر عادن دنبرا ادبیاتا نوجن آمودن و کلاسیک د پرک بخیره هواری کلاسیک مهاتن ناس تناسین بویا آوایی از کتم نافرو پلی ویک دی به اما بیش مجبرگر و بگو ازی روژه که بشوپا وی ستیگ وی کاندر بکویم هرم حمو هجمارین هواری بدم هف بری که هرم چاپک هواری دن که دستیم حیشی دو داده باز باردکم اوج رحمتي حمرش رشو بكذا قال لك مزن لالمانيا يجحب كربو لان حمو هجمار كيم بون بقاصيده سك تشابا بتشوفو دي صالح حسن نسدو حشتي وحفتا دم من السويد اللي خص بري خدا شامي اتشم شامي هي عثمان سبري صاحبو از لوي بو ميبان ملكيرو كاوي غوداري كرز شامي ملي خص اتشم بانياسي البانياسي روشن بدر خان صاحبو خانم جلالت علی بدرخان بو یک جه حفکارا کووار هواری بوشی از لدور دم مهان لوان اورتنا گریام یعنی شام حلب بانیاس قامیش لو و از بارکی و گریام سویدی لی درخستنا و بجارکی و ندبوش بلکه پنجی هفت هجمارین کوواری بو کوبار وقت مدر سال 1932 داده دست بکرد 1943 داوی لیهات یعنی پشتی که داوی کوباری هات به دنگی که مزن د ادبیات کردی دجی چه بو مثلا هجماری نوی اورجینال بیشن اب ویاواین هجماری اورجینال بنجی هفت هجمارن ما چگر ما وقت دو جلده لسویدی سال 1000 ابجي دو جلدين هوارن برا هوال بيدن اكراني كيك فرات او هي اواي بله دي سالا حزارو نسود نود حيشتان ده ميجي خوست از في كوفاري دي سا دي 15 گولان درخم يعني مينا هر دو جلدين هواري چاوا هجمارا پیشی دي 15 گولان سی دو درکتیه بگو ازيجي هر دو جلدين هواري حمو هجمارين هواري دي 15 گولان حزار نسود نود حيشتان مربو قسمت وهنجي هناك چالاكي اللي درو دورة هواري ما تشكر حتى قبل هاتبو بدري يعني زر كاميونك يعني بوجبك فربون هجمارجي هناكي كرسن ويتشاغي مخوسكو ام وين روجي بكن روجا نججنا زماني كردي وقت روجا زماني كردي نهاجي از قوتنا ججني زيادة جهدنا بينم لهكا كرد بقشتي وقت ججن جي قبل لكن بلا بوينا في دوام ببه لازم بيجن روجا زماني كردي هاد شما روجا زماني كردي يا راستي ام بيجن ديروكا احمد خاني ياجي ديروكا كملاي جزيري نبيسان دي بكي مرو بكاري ما بكرا روجا زماني كردي اللي بخير هواري ام بخباتين جلادته بخباتين احمد خاني وجزيري جي حسيان بقول يا بو برك دنا براد دو ويروده يعني بفيا واي بكرتي ام بيجن روجا زماني كردي روجا دركتنا كوفارا هواري روجا 15 گولانيه از وقت تسعد بيجن بس بيجن جن از بيجن روجا زماني كردي يا راس معقول جيبك او بكك فرمو كك حنفي كيك فرات ازجي هما بفيفا غريداي از خوازم تشتك جنابته بپرسم نهاد 1930 ديادا مير جلادت هوار كر هوار لكردا كر گو خو خلاص كنو او زمانه خوجي خلاص كن وك روشنبيركي وك نويسكاركي وقتا كو تلوي بيواجو دنيري ج 1930 ديا حيا ايرو كرد لسر و هوارا مير جلادت بدرخان چه زیده کرن ایرو روشا زمان کردی د چه آستیدای از خوازم تل سروی هنشو ویام کی بله وقت اجي كلام كر اري يعني قبل هوار دكت هوار مبو هات هوار مجي يعني قبل ام بيجن از بخو بدو شوبا هوار كتم حمو هجمانين هوار ماني دي بيشكوتنا هوار مغوتي هوار هات هوار ما لمينا هوجي ديزاين ام بيجن بافكنا كومرا تركيا قبل كوجا تركي الفابي عربي سال 1928 الفابي عربي دراسي يا لاتيني بو وان جنوب ادبيات خو فجاندن و ادبياتان
edebiyatvanın nühle edebiyat ziyade kirin. Beji edebiyat akıya klasik traskini bekkirin. Ak Kurdi bicareke ve hakka kirin. Yani gavak em çavek ili diro ki edebiyata Kurdi digarinin salin bisti hatta hazarın nesudu haşti li bakure velit tani çend kitap derketinin. Yani behşmanın tani düse acı çar kitabı Kurdi derketinin. Hawara ku Celadet Bedirxan bank kiribu ve kum godu çilo siyade gavak ku hawar hajmara davi derdikede u gavak ku de penju yekede Celadet Bedirxan vefat dike. JP ve bedengiye kem zinde edebiyata Kurdi çediyor. Salin haftaydı tevgara Kurdi geleki kurtbu lezman bitirki bu. İro çavaya en beşin ya gavak ku nifşin be despeki gavak ku despeki dükese ku Kurdi binivisandına ya yek vi volati edin bu medkari behjmata mezani bu kil ku heye. İro pela asimilasyonu geleki xorte le îro tevgereke xort jî heye em bêjin kêm bijî keçû xortên ku îro bi Kurdî re mijûl dibin keçû xortên modernin bi pir zimana dizanin xwendinin lê mixabin hê jî em bêjin tevgera Kurdî ana em çiqas wek dake kes xebatê bikin jî xebat ê ku vî dengî bigihîne gel ê ku yani vê li rastiye bigerîne tevgerên siyasînin tevgera xorta siyasî û hevkariya tevgerên siyasînin. Loma hege em statûyeke fermî îro ji zimanê Kurdî çê nekin imkanê ku zimanê Kurdî wenda bibe heye rîskeke. Divê yek jê erê em her tim dibêjin herkes dibêjin bi zarokê xwe re bi Kurdî bipeyivin. Ev rast e lê partiyên Kurdî partiyên Kurdiyê Kurd divê vê ji xwe re bikin wir problemek sereke an jî daxwazek sereke ku bikare bi zimanê Kurdî bike zimanê fermî di nav xwe de jî û vê hem bi xwe bikin hem ji dewletê yani statûyeke fermî a zimanê Kurdî divê li Tirkiye çê bibe divê zarokên Kurdan gava ku dîplomaya xwe ya Kurdîstandin ew dîplome nebibe bela serê wan deriyar ber wan bike rêl ber wan bike gava ku daxwazek wiha a zimên were imkanê ku ji derve jî piştgirî yani em bêjin ziman ne tenê ê partiyekê ne tenê grûpekê ne ê eşîrekê wekum dizanin zimanê yani zimanê gel bi giştî ye ji bo avakirina statûyeke fermî jî xebat lazim e xebatên hem ê Kurda bixwe hem jî ê dîplomatîk têkiliyên bi derve re ku em bêjin ev heta ku kare bibe di pêştî mijarek Yekîtiya Ewropayê ku vê ya jî welatê endamê NATO em bêjin Tirkiye welatê endamê NATOyê ku vî zimanî li Tirkiye bike zimanekî fermî yani gava ku ez bi xwe têm Tirkiye û İstanbulê li balafirê swar dibim û berê xwe dim Diyarbekirê gava ku anonsa bi Kurdî tune bez li ber xwe dikevin divê ew wiha bike em bêjin nîvê kesê ku cana jî em bêjin xanimek bi em bir kulê keleke me rûniştî divê çi dibêjin divê tu qaşiya xwe kemera xwe girê divê ev fermiyet yani li Tirkiye zimanê Kurdî fermî bibe heta wek ne tenê li nav Kurda ne tenê herêmê ku Kurd lê dijîn li nav Tirkiye jî ez dibêjim Tirkiye divê bibe welatekî du zimanî çawa li Finlandiyayê şerefayên cizîrê dizane em bêjin sedî pêncê nüfusa Finlandiyayê Swêdînin Swêdî li Finlandiya zimanê duwem e ne tenê li bajarokên ku em bêjin Swêdiye berê lê dijîn lê li Helsinki jî zimanê Swêdî wek zimanê duwem kuçe û kolanayê û zimanekî fermî ye. Gelek spas kekom mala tava kek Sirac Keremke. Baş kek Firat xalekî giring destnîşan kir em biçin aliyê anka kek Şerefxan wêrî anê mulaqata cenabê te mixwend kek Şerefxan tespîtek te ye tu divê ziman nebe alavê siyasetê lê ji bo zimanê Kurdî ew tespîteke di cî de ye ez nizanim bêguma tê dîtinê xwe bêje lê ji bo zimanê Kurdî di jiyanê de di bazarê de di kolana de di gelek warên civatê de serdest bibe Kurd çi bike em zanin ku platforma zimanê Kurdî gelek xebatên hêja jî kiriye ji bandora we baroyên Kurdistanê ji bo münasebeta panzê gulanê daxuyaniyekî dan û bi rastî jî daxuyaniyekî baş û biwate bû
گلو مروف کاری بیجه که شرف خان هدی او خباتا و هدی یاجی دناف جواته او هشمندیه کی خورول سر زمان کردی چه دبه و کرد دوی خالا زمان ده مشترکیه کی نابینا خودش چه کرنه مروف کاری بیجه که شرف خان يعني دناف بري حد تشتي سلاف بينرا حما ولوكك فرات وحنفي وتجي يعني هي هدي نزيكي هبد بن وبارتيه مي سياسي دوي وارده مثلا بيشنگي كرن تزاني سال 2018 ما بهدوره بلاتفورم افكر همه پارتیه می کردات پلتفرم دنه ایگو ایرو ند ناو مجی دنه دو پروگرام واده ما في زمانی کردی و به زمانی پروردی و به زمانی فرمی هی یعنی دور دجی یک رزید ناوا کردار ام بیشن پارتیه سیاسی ده هی هنه کی دلمانیه وای نورمال هنه او جبرولو بلکی ام ایرو نه یا نا پلتفرم دنه اما یعنی دخوازی ما وکهبن او مثلا دین ککو براستی کاری کی پر دور درج و مسئله لازم انها سالای زمانی خو اهمال کرد وک فراد جگود یعنی سال هفته مثلا تفکر ما کردی پر خرد بو تفکر کردی از دبیجم پر خرد بو بس زمان yani zamanı ahaftini seminera siyasete gelek varide Türkiye bu çima em gelek cari çıta dibejin o hoşik izah nakin. Mesela ve demi çend kitap Kurdi hebu. Kitap zede bu Kurdi tenebu. Yek. Dudu mesela tevgari me çepbu. Bes duvari mesela bejin ev çepkiriya go metkir metü berhemi var nekirbun Kurdi. Ne Mars Kurdi hebu ne Engels hebu ne az iştara bejim Lenin hebu ne gelek rehberi dini ego tedi teoriya çeptiye dikirin mesela me zamanı xon net xondin Türkiye xondin tişteki xozayî ji wexta got Tirkî bixwîne têj guhdara re ji ya ji em ê bêjin ji kovara xwe re ya jî ji rojnama xwe re tu Tirkî dinivîsîne. Di wir de wek Firat jî got şaşîk hat kirin biraya min. Yani gerek me hinekî berî wêna mitbexek ji xwe re çê kiribaya. Mitbexekî got em karibin li ser mesela pirsa ziman. Niha îro wexta tu behsa edebiyatê dikê helbet got edebiyat Tirkî bê têp Tirkî biaxivî. Lê wexta got em bêjin كيكي فراد بقر حتى قال لك اسكاري ميدن مثلا كيكي محمد وقال لك نابي دن اسكاري باش ميرم يعني وقتها قلت كتابي وابو خوينا شو كردي بحثا كتابي وانا بكي دور ده غلطيكي فكري كولتوري تشيبو ما تشبتيكر لي ما شافقانيا تشبتي ورنقران من كردي ابيك دو كيكو ليبرالي ماجي تشتك نكر نهاب صدا مثلا بيجن Türkiye gol ser liberalizmi hatine nivîsandin mesela John Stuart Mill bigre ago navê wî ser azadiye navê kitêba wî ser azadiye mesela kitêba wî jî ew hevalê got behsa liberalizmê dikin me wernegerandin warê demokrasiyê jî de heman tişt yani me durdekê masîkî pir mezin kir got me klasîkê dinyayê ya jî êgo warê fikir de nêzîkî me ne me wernegerandin Kurdî ji ber jî ziman bû zimanê ku Pirtûkê got hebûn ew Pirtûkî bi Tirkî bûn û dur de jî حتی ایرو جهنه که او نخوشی بردوام. یا مروف کاری بیجه که شرف خان مروف کاری بیجه قلسیا زمان دا رولا سیاست جی هیا. بله ککو او اشکره ما و از باور که فراد جوت تجوت از باور حنفی جو بیجه یعنی ایگول ما گودار جدی کن و بیجن لی از بیجم. نها جالی کی ده اوه و جالیدن ده دولت ترک جیل کی زور داره ها دولت ترک گلی کی yani براستی تشتی دربی عقل بکارتینه تشتی از بیشم نه مدرن نه گورا دماغومته ده دیجیم بکارتینه yani ایرو اسیمیلاسیون ملت کی روجلاتا ناوین گو 5 میلیون نفوس اوی هيا تبدي برخوت بزيفي ملتي راك مزه تنبكن تشتكي دوري عقلايه نه الحقوق الديمقراطيه بهبرتك نه الابراتيه بهبرتك نه المسلمانيه بهبرتك تشكير هبناك يا بناء المودرنيزمتين تخوازن كردا جهول راك یا زمانی وقت تو نبکن بلد وانا بنابه مسلمانتیتی ایگو مسلمانش ایدیجی خراب ترین یعنی تخیل خود دید ناف ترکاده او کمپلکس اول دیجی کردا هیه کی چرنگی سیاسی بگره برا بگره تین و دوام دکن نه با آمش برویه که از بجم یعنی گره کرده ما پارتی ما سیاسی کرده ما گل سر دنگ دیری وا کردن ایگو پرانیا وا کتلا وا کردن زمانی کردید وی بکن قریتره کی ککو
تنك قريتر هم اولو سرت هره و امديسا zararı ببینه gerek ببا قريتر چه ده ببا قريتر اجكه کی خورا بيج یک او کسی گو سروکی پارتیانه دوی کردی زانبن ریوبری وا دوی کردی زانبن ایگو سروکی هرمانه و ریوبریا وا دوی کردی زانبن ایگو ببا بر اندام پارلمانتو مجلسا باجارا ایگو ببا شاردار دوی کردی زانبن سروکی سندیکای ولات مه جدیسکی بگره حتی ایتم سنه بگره حتی اودا بازرگانا دوی او قریترا کردی گاف بگاف ام درخینن پیش وقتا گو ام وینا در نخینن تنج سیاست را بمینه و جواد دوری وی کاری که او پرسکریک چه ببین مثلا اصناف دیاربکر حوال بحث کن وقتا گو اودا یا جورا اصناف آگو هی آگو ایرو مثلا اختیفن بیشن دیاربکر تخبیده و الباجار میدی گو اوج اندام خوره نبیجه دوی هم کردی فیر ببین یا جی آریکاریا کردی بکن گو کردی هدی نام ده بلا ببه و جیر ده بجور ده هره yani Diyarbakır dest pê bike her heta Ankara wexta ku federasyona wa hat cem hevdû doza zimanê Kurdî bikin min e mînakekî pir baş divir de rehmetî we da taydine gerek mirovî bîr bîne ev Camêr di wexta xwe de çû kongra komela mafê mirovan di wê dekê de Kurdî axivî dûra çi serî wî hat em zanin min e insanê wilo divê hêdî name de çêbin wexta ku tu çû aliyê Tirka doza zimanê xwe bikin د ناو کوملې واده به دوزا زمانه خو به د بواره بخبته دوزا زمانه خو به دوی واری ده هنه کی قلسیک ما کردا هي امولو ام دبي زمان باشه له امناک تزانی اب وقت شبچه د شبا اوا گود بیا کردستان گل کی خوش له صبرم لنای زمانه کردی گل کی شیرینه لازم زانم باخه از ولا gerek مرو yani تریل کردستان درفته کار و iş çeke le az vir amenti tun az ibram her aliye rojavay Türka yani em dudlibun gerek hedi em bikaribin jnav xwe dur bixinin û li xwe amintik navmede çêbibe em li xwe amin bin wek Kurd zimanê me zimanekî têra xwe heye zimanê me ev 100 sale dijî asimilasyonê pişaftinê dijî êrişê dewletê li ber xwe daye heger em ne zimanekî qewet bana em ne zimanekî xwedî kok bana bawer bikin muqabilî va êrişa me têk biçûna niha Ermenî têk çûn Suryanî neman û gelek kêmneteweyê din ku li Tirkiye û li İmparatoriya Osmanî dijîn neman Kurd man îro êgo li ser nigana Kurdin ev nîşaneya ku Kurd xwedî medeniyetekî gelek kûrin zimanê wa kultura wa gelekî dewlemend e û ji ber lo jî ev hetan ha xwe parastiye yani ji wê yekî hebekî gerek amintîk me hebe em hej zimanê xwe bikin em zimanê xwe û kultura xwe û ştê xwe bikin yani di wî warî de ez qelsiyekê dibînim ha hinekî wilo wego bêbawerîbûn heye nav tevgera Kurdî tebayî de ez dibêjim yani dûr de gav bi gav divê em tiştê got em dibêjin û em dikin hevdû bigire yani got te got zimanê Kurdî giring e zimanê Kurdî divê bê parastin divê tu bi xwe bike ne got tu hertî hinek dire bêje wela zimanê Kurdî gelkî muhîm e lê tu bi xwe neke dûr de bêbawerîbûn çê dibe ez dibêjim siyaseta Kurdî wego kekê Firat jî got divê divir de bibe rol model siyaseta Kurdî tebayî ez dibêjim ez basa partiyekê nakim Şeref Xan ez qesta min bisek berê min got rola siyasetê dûr de heye niha siyasetmedar wexta di civatê de pêşengiyan tiştan neke gel nike ez ê mînakekî cenabê te bêjim sala 1995 kongra HDP'ye İstanbul'e hebû ez jî di rêveberiya HDP'de de bû 5000 kes bû ez rabûm di wê kongrê de 95 ez bi Kurdî peyivîm di arşîva de heye 5000 kes salon rabû ser piya televizyona starê got mêzekin viya cudaxwaziyê dike bêrûjiye terorîst e niha viya çi ye ez bo çi dibêm roj were siyasetmedar 95 ez dibêm anka yani hûqa saj ji otê derbas bûyî heger siyasetmedar di civînê xwe de eger siyasetmedar di propagandayê xwe de eger wekî îro em bibên baroyên Kurdistanê 15 baroyên Kurdistanê min ew daxwaznama wan xwend bi rastî jî daxwaziyê wan pir daxwaziyên pêşketî ne
Divê dezgeha siyasetê û yani ê pêşengtiyê dikin vî tiştî bike lê gel hazir e suçiyê ew ê ya qesa min suçiyê pêşengtiyê siyasetê dikin ew tu zan vê xalekî giring bû lê dûr de mesela anka belkî kek Hanifiyê cenabê te bipirsin yani anka rola cenabê te jî ya jî rola wê platformê jî pir giring e yan divê hûn wê pêşengtiyê bikin kek Hanifî Belê hema ez ê jî di vir de bipirsin niha em cadinê werin ser platformê kek Şerefxan ji ber ku ez li Diyarbekirim ez xebatê we dibînim bi rastî hûn di nav gelek hewdanan dane ez wî divînim ez dixwazim bi temaşevanên me tu we îsal hinekî ewka we zêde bû yani ew liva we tevgera we zêde bû wisa xwanê dike gelo hûn îsal heta vêga we çikir û di pêş de jî hûnê çi bikin çi di serê we daye دنگل ما بتقرا na dengê te baş e deng baş teke نها من بلاتفورم وقول 2018 آبه بویه حتی نها ام روز بروز لگورا قوتا خو لگورا درفتی خو ام کار دکن بلکی نجی گازنا بعد ورده بیجم اما مثلا بنا ازواره بیجم نها بچاک متونه و فیزیک ما حیانها چینه بویه اب قراصه پارتیه می گلجم هبن yani teri navu mezunu em çik dikin mehin derfete go em ciye ki bibinin em bikaribin hinek karî xwe bidin meşandin me nedîtiye muqabilî wê jî em vî karî dikin minnetê de tune tu minneta me li filan kes û li bêvan kes û li filan partiye û li filan partiye tune em karê xwe dikin lê li gora derfeta bi a min platforma ziman karekî baş kir min e ew qapaxa gotkelyalo beroşa gotkeliya me rakir nihal her derê beroşa zaman pelpel qawiyê dikele İstanbulê konferans hene Swêd îro Swêd konferansa ziman heye li Malatya çê bûye li Mêrdînê çê dibe li Batmanê çê dibe li hemû bajar devera em dibînin wek gava dîkekê Sîrac got baro mesele êdî dest avêtin vî îşî pir baş e bera odê bazirganiyê jî dest bavênê bera sendîkayê dî jî dest bavênê yanî kî dest bavêje ziman em ê alîkarê wabin me pêwendiya xwe siyasî jî bi muxalefeta Tirkî re danî lê mixabin ez li vir bêjim muxalefeta Tirkî tirsoneke muxalefeta Tirkî li wek pisîka Goldora Kezebê here were tê û tiştekî zelal nabêje wexta got di hevpeyvîna de ez dibêjim gerek nebe zimanê Kurdî gerek nebe mesela qayîş û berberiya siyasî ez Tirkar re dibêjim ez neş Kurdar re dibêjim ew partiyê Tirka ji hev re topê davêjin ya ez qala wa dikim yani gerek pirsa zimanê Kurdî bibe yani pirsa mafê mirova pirsa qebûlkirina Kurda pirsa mafê zimanê Kurdî ne bu ew ji wî bitirse û êdî jî êdî bitirse û ez bêjim AK Partî ji MHP bipirse û CHP ji İYİ Partî bipirse wala em xerixîn wî herêkê partî xwe zelliqandine goterî dibe hûn gerek hûn mafê zimanê Kurdî nedin yani dûr de ez ware dibêjim ez partiyê Tirkar re dibêjim tev partiyê çep partiyê got navê wan çep ez xwazim gotinek li ser wê ewa te zêde bikin çima ji bo Kurda jî ew derbas dibe na xala ziman xalekî pir giring e û tu tê de ev tespîtekî siyasî jî evekî tune ye zimanê me ye hemû aliyên siyasî ye hemû baro mesela ez ê anka ji kek Firat jî wê ew ê bipirs niha eger di xala ziman de em nikanin bibin yek em nikanin ji bo zimanê Kurdî bibin zimanê fermî wî perwerdeyî em li şkur stratejiyekî ava nekin yani viya jî dicî de divê merî viya jî derxîne pêş ne tenê partiyên ku Kurdistanê dagir kirine û divê meselê de kirine mesela raqabetê ne ew karê xwe dikin lê divê em jî karê xwe bikin tu çi dibêjî Gelke Sîrac em dikin ji xwe ne gava dî destpêkê de min got yanî niha ême di nav platformê de neh tevger û partî siyasî hene yanî eşkere bûye vekî di nav dene êgo ne di nav dene jî ez dibêjim di programê wa de ev tişt heye hinekî dilmanîn di nava Kurda de hene ev dilmanî carna jê ji perçekirina atomê jî gelek carî zehmettir bêbawerî bûn çêbûye bi hev re kar nakin
لێتەری تم و دایمژی بەحسا بەهەورە کارکردنێ دکن ها ینی gelekî psikolojiye gelek enteresane gelek bala merû dikişîne hemû kes behsa hevkariyê bi hevre tifaqê alîkariyê gelek gotê ser adawî jî hinek ji me çival xwe dixin xwe din viyalî niha warê ziman de me dest pê kir em yekemîn rêxistin bûn sazî bûn piştî me tor çêbû niha em û tor îro bi hevre kar dikin gelekî karê baş jî em bi hevre dikin ev xebata got vê hefta dawî jî me kiriye ji ber got em û tor bi hevre dikin ولو دنگ دا و gelkî fireb û hîn jî firetir be rojê pêşiya me hinekî jî çim mival xwe dixin dest davênê viyalî destê hinka bêrîka hinka de ye ez naxwazim bi vêdekê eşkere tişt nabêjim lê yanî gerek merû dev ji wa ew berberîkê çûçik qayîşê çûçik ber de pirsa ziman pirsa hebûn û tunebûna Kurdayê wexta got pirsa zimanê Kurdî li Tirkiye li vêdekê li dewleta Tirkiye hat qebûl kirin wê statûya Kurda jî bê qebûl kirin got statûya Kurda hat qebûl kirin wê mafê zimanê me jî wê bê zimanê fermî jî wê bê tiştek dî yanî statûya Kurda û mafê ziman hevdû timam dikin nel dijî hevdû ne lê hinek ji me bawer bik serê wa tev li heve yanî hîn tê negihiştine bê ev mesele ji ku xera dibe rast e xebera te ye gerek Partiya Kurdî jî ji her kesî bêtir xwedî vî naderkevin ez jî dibêjim platform nimûneye em va bi hevrene bawer bike ev dêzîka 4 sala em ave bûne tu pirsgirêkê me cidî çê nebûne mesela Henefî jî yek ji wa hevalaya got xebatê me dişopîne û partiyê me yanî tu tiştekî got dilê me ji hev bimîne ya jî em ser pevçûnê bikin tu ne ye qesa me ji ew ê bû bo yanî anka çapemeniyê bixwastî ku em we dişopînin yani hûn tora ziman û çanda Kurdî çima gelo mirov merak dike çima di ev çalakî we de hez Kurd jî tune ye ew jî jwab bipirsiyanî ne ez naxwazim behsa kesî dî bikim xwezî nav me de bana xwezî me re bana lê terî carna ew hinekî tişna jî dibêjin tiştin wilo piçekî dûrî realîtê ne yani hemû vî karê hat dixin sûcê partiyê siyasî bê partiyê siyasî guh nadin herê dibêjin kek şerefxan dibêjin ew ke dibêjin dengçû kek sîrac dibêjin hez Kurdî dibêjin ku em bêjin pirsgirêka ziman pirsgirêkek sivîl e ne a partiyaye em bêjin ewkên sivîl e tabî di wî da îca ew bi xwe jî endamên partiyan e rêvebirên wana yani hinkî pira ew dikevin kek Henefî eger wiha be ji bo çi berî niha bi du hefta partiyê siyasî hem ziyaret kirin erê ez zanim ew yek di do heger wiha be ya kuro em heme hevdû nas dikin nehewcî em gotinê qelew bikin kî kêreye kî ji kêre bê merheba kî di ser şopa kêd meşe em wa jî nas dikin bera kes quratiya divî warî de neke herkes zane got Şerefxan Cizîrî fikrê wî çi ne ez dikarim fikrê xwe veşêrim lê ew ê got fikrê xwe vetişêrin û rengekî dîtin xwe bera bi xwe re samîmî bin pêşî bera bi xwe re hevkirî bin ez çi bim ez ewim ez ji berê de dibêjim fikrê min çi ne ez ewim ez nehewcî fikrê xwe veşêrim قي ايجو دولا من احمق كيف فهمنا كيك حنفي كيك شرفخان از ببورين فازن نابيرك وقتا ما عندك ماي امي دي صحبت اخو بدومين لكيك فرات دستيك جمر گوتو كاركي اي از دبم برا كيك فرات برسيما تبدا او گوتنين خوجي داوي بيجه دري لي امو كيك شرفخان امي هي بچي چكي دجي دوام بك نازê zorî bidim em ê piçekî zorî firat bikin bera piçekî ronê me xwîne em berê got civînek me hew em ê herin civînê te jî xelas nabe xwedê tu ek firat ez cenabê te me teqrîben çend sal ji nod û çar nod û pênca cenabê te nas dikim di mesela ziman de di mesela nivîskariyê de yanî kesayetekî پێشکێتی و gelek yani xebatê te heye meselan bibên min jê pir sûd girt ew kovaran û demê yani wexta ew dike dest me bawer bike yani wê rojê em ji kêfa me nizanî bu em çi bikin gelek mijarên girîng hêja hemû nivîskarên Kurda li dor xwe kom dikir herkes li wir dinivisan
جوی روژه وقتا مرو ور نها جنابی تا گواده وقتا آخفتن آخواه تشت گو بالام دگو زمان کردی نه به زمان پروردهی یا فرمی زحمت کرد هند تشتا بکن بیات لگوری تجربات لگوری مقاخبات و خدمتات زمان کردی به زمان فرمی و پروردهی تشتین گاوین بچوک گلو دبی کرد کاربن چی بکن به هفرک و بی محفی خوی بنگهین به دست خینن بله ام بیجنها دو ما قلت يا متجعبي خو دغلا زمان كردي ادبيات كردي تفكر لإيرو ام لدفرق دنن بيجن إيرو البشري كردستانك أو ل بنختي الرجاوة كل سنة يعني كل هر شيء عالية الدنيا لسنة كل هنجر كل دربة يعني كل دياسبورا تشتكو كرد بكن شيء قابن هري بتشوكجي ام بيجن ها دولة الترك که نزدیکی 100 سالی زمانی کردی انکار کرده کرد انکار کرده گاوا که دبستانی خود گوتن امی درزین بشاره seçmeli değil. Kurd ve wahabıkın ki heger Kurda 3 milyon rayistan dibin her rayek 3 zarok duye mal edibin ama bu 9 milyon zarok gava ku 9 milyon ne 9 milyon bi 5 ne 5 bi 2 milyon zarok müracaat bikin pejin hem dixwazin derzên bijare wê hingî çi bibe wê her du lingên dewletê têkeve şekalek teng wê cilê teng bibe mecbûr êdî lê bifikire gava ku 2 milyon zarok müracaat bike bixwaze bi Kurdî bixwîne bi 100,000 kitêb lazim in bi 1000 mamoste lazim in ev gavekê piştî wê çi bibe êdî Kurdê doza perwerdeya fermî bike yani gavê biçûk dibe em bi gavê biçûk dest pê bikin ez vê jî bêjim ana piş min dengê müzîkê tê ji bo ku cîranê me hatin îrol müzîkê dixin bir kitêbxana min e îca bûyî awayî divê yek jê fikrê me çi dibe bila bibe siyasî divê em bi hev re bi zimanê xwe dikin niha me behsa îro çi bi münasebeta hawarê em li hev civiyanin ev di nod û heşta ev her du cîldê hawarê derxistinin tu dezgehek Kurdan tu partiyê tu dezgehê tu hikûmetê wek sembolîk bijî deh hewar ji min nekirin ev çi ye yani gava ku em bêjin hewar bingeha rojameya îro ku em vê rojê pîroz dikin lê têvê manî ku em lê xwedî dernakevin ya rastî çi dibe bila bibe divê em li hemberî hev bi tolerans bin wek te jî kerem kir gava ku min nûdem derdixist Kurd رئیسنه کرده شخصیت کرده پرد جی هم بود که شرفان جی دزانه او جی یک جنبیسکاری هواری بود ببر این نودمه جان جی گاوا کو در دکتم کو از وان ببینم جبک به هر ند بیوین مجهه جی اول دیدم لید عینی جو پلیت یا جد عینی هجمالیت دهاتم باه چی بو او فکر چون گوتنان نویسکی دبینه لوما دوی ام يعني جروبين بتشوك شخصيتين بتشوك دولة من بارتي ام قش بهفر بكنكو فرميتك جدي زماني تشي لقبكو ام هكا ام بيجن ام دكراسكي سياسي دي بفت سنين دي بكو قابين بتشوك ايكو حتى ناهاتنا بتنجي بختم يعني او جهوك ايكو ام دخوازن بهركن سرقولا كولترا كردي زماني كردي قاري او جهوك جي بختمن لوما دبي ام فكر الماء السياسي تشدر من زمان ما حميايه قبل كردك نبي جاز كردن والتركي راح وقت تركي درس ده اللي قبل كدوزا كرديتي دك زمان اكو جابت قدينا اهن ملتا دين اما زمان دين ما رنگ ما يك ام ترج عيني قاني حزك ابو هوا ما تشبقري يك شي اكو ما جابت قدينا زمان ترك جوي تقبل بكن كافها مثلا تبابك هفالي من تركنا كافكم هفدي دبينن او دزانن كويس بيجم اس نفيسكاريكي كردم كردي دنفيسين ايكو جقوي حرمه نشان ده بمرنادو ناس دينا لكافك ازواد بيجم يعني او تولرنس او نشان بده اجي تولرنس كيك فرات جناب تخالكي غرينغو انكا
دمي هاني بويرك تشيبو مثلا ديار بكر مزقفت كده بشش زمان إعلان على أو كربون نفسان دبون بكردين نفسان قال برتك نشان دا أو بو حالی سیاست مداره که کرد ناو عقبه دا عبدالرحمن کرد کت دوره آنکال وی مزگفته به زمان کردی جی ام ببین نویس هیه وقتا درور قانونیا بیا چی از خوازم چی بیجم مجارا زمان نه تنه زمانا پارتیان کردستانی یا پاکی پسکی تفگری قدپی یا عقبه یا جهبه همو سیاست مدارن کل ورد خبرتن دوی خاله دورن جمع و کانو بی محفی خوی نتوی یا بنگهین ماکزاگونا ترکی ده بده قبول کرن yani دوی بری رای سروی ببینی که فراد بله راست yani آمیش آرمانج او yani fermiyetek جیرچه به قانونی اف زمان وری قبول کرن yani نه تنه ام بیجن د سلوگانات ببینی نه که ام بیجن سال جاره که ام بیجن روز زمانی کردی آنجی جزن زمانی کردی پیروز بکن و جی پی ویژن ترجیح بدن آنجی نب آوای که ام جوینه که کنفرانسه که کنگره اکثر زمانی کردی چه بکن که وقتی جام درکتن دیس زمانی دن سر دست به yani ev gavin پر باشن ام بیجن خبرتن که شرفان جزیری وان دکن خبرتن گله کی باش که بی زمانی اکتوال دیه و دوی هیجی وقت مگو برفرهتر ببه کسی که به سیاست اقدام مجون نابنجی زمانی وانجی زمانی کدی زمانی هر کسی که بی زمانی ده بیه زمانی وانه لیکو فرمیت جر چه نبه نه وقت دویی اره ایرو زانبون زیادتر کرد بیشتر کرداسینور گاف کردن لی ایرو پیلا اسیمیلاسیونی جیگله که کرد جبو که ام بکاربن خال بر وی پیلی بگرن وقت مگو دوی فرمیت بی زمانی چه ببه هن نفوس همه بيجن السويدي ديسا كشرف خان باش زان اللي في سامي هنا نفوسهم يعني اقليه السويديه نفوسهم بربر كلمه دي زماني سامي زماني فرميه ج برلمانتو عم بقرا حتى دزجه نواني فرمي بزماني سامي هي زمان السويدي كان شش زمان اقليتي هنا يعني وقت رسمي وقت فرمي هذا قبل كده جبلي كو هر زارو كان كو ام بيجن هاجل دبستانه كل بلديه كي سه 4 زارو زمانه که بپیوه جبو 1 زارو کاجی ما مستعد پیدا تبين بكن كل تركيا لها جانا دشم اسطنبول بقاسي كل اسطنبول بكردي تبين بك وقت دشم ديار بك اذا قاسي كردنا بين جبك كرد يعني تبيجن دنا برا 4 و 5 مليون كرد لاسطنبول هي تشوم قرابين اسطنبول مگو تمام اسطنبول هي اللي اسبونا كون لفان قرابه بيك عاده ولزم چه بده ای گارسون هات میدی کرد خود یه اوتیل میدی کرد یعنی کرد ایرو هر دره هن و چاوایی گاوا کو تبوان بکردی تپیی و قیمت کردن یعنی گاوا کو تبین تبوان بکردی تپیی قیمت کردن بکردی و زو خوشتد حسبینی وقت یعنی چاوا بیجم گوتنه کی دی وقت نظام چیل چاب خودی خود کرده يعني بوي اوايد لو ما دبي ام هم تشتكوا ام دخازن ام بخبكن يعني ام بيجوك مقود يا حواري كتي ام روجا حواري بيروزكن اللي ام حواري قهنا حواري سلوغانات دمينا ايرو دبي مجن كوفارا حواري لحمود دزغهين كرد دبي هذا وك سمبوليك بيجي لحمود دزغهان هذا شرفنامه تفيد الحمود دزغهان هذا ما موزين دبي الحمود دزغهان هذا وك سمبوليك دبي هذا لی اوتنیه یعنی بکوتیز کارم وی بیشم کو ام خباتا ابریمه پر تابتیتن پر کد دان از بخوجه و چل 2 سالم دویر دیدنن جبلی هوارو نودم بسدان کتاب و شانخانه و حوالین ما ایرو کل ترکیه دیار بکری بتهان و شانخانه کرده هنن يعني دیگر حموز احمدیان خبرت خبر دوام دکن بیشتر کوبارا نو بهاره ترادیشن کبنه و سالانه هیچ وقت کوبار درد کبن آوستای و گله واشان خانه دنن یعنی اونا بکرک مزن دبی کرد یک جه بشکری آوانجی بکن بیشتر واشان خانه کی ورسن نگانن جبوک بکار بن جیانا خو بردوام بکن جبوک بکار بن سرلگام بمینن جبوک کتابخانه گشتی جوان نکردن وزارت کلتری تو بشکری آوان نکردن چه دبیم تمینل سر پشتا کردن ایجار اف تفگره زمان جی تفگره که شرف خانه بیشتر سرکی شاویده که
دوی وها بک وک عادته که اوه کی پشکریا کسین کو پشکریا دزگهین کو دوی وارد چالاکن اکتیفن خبرتا خود دیگل همو زحمتیان بردوام دکن دوی اوجی پشکریا هم بک کو دیالوگ نابرا وانجی چه یعنی گاوا کو یک دریت الیکاری که بخوازه یا الیکاریت بک چه دبی تیجی هدی نزیکی وی به دیگه کس دریت نه خطیشی دور دمینه بیاوایی تک فرات از خوازم دبر دا تکم نابرت تشتک جنابت پرسن کرم ادبیاتا کردی د چه استدای ایرو د چوا دوینی او تاثیر ادبیاتا کردی لسر پیشکتنا زمان کردی اما به چند هوکات کرم افشو ببرم بله یعنی ادبیات کردی ایرو آمن دیسا میوان سرچی که بیجن tekli و danıştandın ana bejin ajansın edebiyata kurdü ezertin beydi bejin. Yani edebiyat jib malek, tuyi mali denlik bazarı ve mali bimine. Naha ajansın edebiyatı em bejin tekliye mehem havale Suedirin viskare tekare eko ajansın wanın çi binivisinici. Ev ajans em bejin fuare kitaba namne tevi çedibe. Evet dosya ko helgiri bibe wi mali peşkeş beke bifroşe. O de bej de froş yani Suedi dibêjim piyesek nivîsandî hêmin nefrotiye wek malekiye îro edebiyata Kurdî yani çîrokên Kurdî şeirên Kurdî romanên Kurdî êk wergerin zimanên biyanî û di wan zimana de qîmetekê bibînin îro hejmara wan heye ne pir zêde bijî heye û gelek nivîskarên Kurd ne tenê em bêjin niha niv şêberî me ji ber hemû yani ji ber zehmetiyan bêjin ربنا كتابك دنویساندن یا جی چیروکک دنویساندن و پاشه نمادن ایسا ای وقت کتاب ترادیشنک وانی وهات نبو لی ایمه هیا نفسی 40 سالن ام بیجن کومک حوال هنن کد وی وارده خبرتن خبر دوام کردن یعنی روش ادبیات کردی دگر همو زحمتیان جی از ارینی دی بینه پوزیتیفه و وقت مگو یعنی دبی جبوک سینورا گاف بکن دیسا دبی دزگهن ما هبکو پشکریه بکن او دزگه جی ایدی هنه گیدی به تجاری جی ام بیجن ها dengemede çi kesin şareza kukarın bxwe em bejin ajansên edebiyatê ava bikin û edebiyata Kurdî li bazara dinyayê bazar bikin. Yani digel hemû nexweşiya û neyniya jî dîsa ez erênîmim ya ji bo ez pozitif difikirim. Hevîdarim wê yani do tiştek ne bu îro her tiştekî. Ana hûn vê kitêbxana me binê edeb hûn ê bi hezaran kitêbê Kurdî bînin. Di wextê me çavê xwe vekir du kitêbê Kurdî destê me tune bû. Yani îro em baş dahirim bêjin berê em lek şwardi bû îro hespekî bezayî tiştekî ez hatim vê yani cihê ku xelk bi meşê diçinê divê em bazdan biçin ji bo em bigêjin arman Aynı sual kes Fırat'ı bakın. Keremke نا فرات كيك شرفان كيك فرات قطبو دونزا زيوبو Ezekin tişteki pırkın jermejin. Zani naha problemeki Kurda eve go tuqaldı ki yani ez zamanı me kevin bejim çepgir sosyalist burjuvaziye Kurd tüne. Ego heye bi devlet evgirê dayê devleta Tirk vigirê dayê. Eger burjuvazi ki me netewi birastî heba ya ew tiştê gotir bêje gerek pêşiya wa veba. Heta niha kesî televizyonik ve nekiriye. Kesî weşanxanak ego vekirine hemat û nas dike. Kesî weşanxanak ve nekiriye. Ticareta alîkariya wî jî nakin. Yani di wir de gelo em hêviya ji burjuvaziyê xwe bikin em ê çi qasî bi serketî bin. Daha yani ez hêviya yani ne ji partiyam dikin. Partî Kurd sernavê Kurdayetiyê ketine rê em dikin. Burjuvaziya me jî daxilî vî karî bêguman ji bo kev ziman êwanê jî û çawa bêjim em bêjin dengbêj kultura dengbêjiyê li malmezin em bêjin malê axa û begade bêtir Ehmedê Xanî li qesrê bû yani ew heyî burjuvazî têra heke ya jî maldarên Kurda alîkarî kirin lê aniha وهاي يعني بيجن دترسن تبيجنا بيجي جبوان مالو ملكي وان جزماني وان بكي جرين تربه لام ريخستنين كردا شخصيتين كردا بارتين كردا دكار في بك كب برجوازي جي شيرين بك وهنجي اويج لي خد الكلام بقولتي صحبتك برخوش بو ومقالك مزود هفدو ندي تبو بسايا وما هفدو جديد وقت مدسبيك يجي جوش بكو ساعات كده امي
باجارێکی din min bajûn bajarekî din hevdîtinek me heye bi destûra we ez ê gotinê pispêrim we ozê xatir ji we bixwazim û pir spas ji bo we ku em kirin mêvan û spas ji bo guhdar û temaşevanên ku vê kediyê jî bi me rebûn û bi heviya ku em ê di nêzîk dîsa hev dibin. Em jî Salata vakeko. gelek spasiya cenabê te dikin bi sala bû me hebû du nedî bi xêra çarpel medya em hatin cem hev me sohbetekî xweş kir bi hêviya berdewamiya ve sohbetê me û mala te ava bin. Evet. Erbijî. Hadi Sobra. Tak desama. Hadi. Kekşeref Xan. Niha ez cardinê ka bêjin em hesab ji te bipirsin. Wê kîşkê bipirse ew jî meselak dine de baş. Erê. Niha di derdora 30 milyon Kurd tê gotin ku 30 milyon Kurd li Bakur û Tirkiyê di derdora 30 milyonî Kurd jî. Tebî siyaseta dewleta Türk ya inkar, imha û asimilasyonê jî îro Kurdî li holê ye. Erê gelek pirsgirêk hene lê li holê ye Kurdî. İcar hinek Tirk rabûn di demên borî da ê weka ew di AKP'ye da wî evê ku Qaşo Sofî bû Konyayê çibû navê min ji bîra kir. Ewî digot zimanê Kurdî ne zimanê zanistiyê ye. Bülent Arınç. Erê Bülent Arınç. Ew neş Konyayê ez barim jaliyê Manîsa wa dirayê. Belê. Nizam ew kê Konyayê bû di navberekî da wek parlamenterê Konyayê tamam. Ewsat di bîram da maye. û hinek jî dertên dibên zimanê Kurdî ji xwe ne zimanê perwerdeyê ye zimanek wisa ji xwe tune ama wisa ji qewlê wan ve toplama ye ew wisa dibêjin. Îcar hinek Kurd jî dertên dibêjin nawala bavo dibêjin. Tirkî zimanekî ku ji zimana çêbî ye. Hatta dibêjin Tirkî zimanekî çêkirî ye. Îcar migo ez ewilê ema li ser viya fikrên te bistînim gelo zimanê Kurdî yan jî zimanê qels û zimanê xurt hene. Eger ku zimanê qels û zimanê xurt hebin hûnê zimanê Kurdî têkin çi astê? Ya okek henefî niha ev çirok dur dirêjê. Niha Erê, ev ji wê bonê ji te dipirsin. tamam de yani keko min ev nerdewan dibêjin merdiwan dibêjin êmen bi nerdewan yani derence. Em divê derencok. Em jî dibên pêlik. Pan pêlik jî çêdibe em dibê nerdewan dibê merdewan çêdibin welhasil yani wexta gotu di nava zimana de û di nava kultura de nerdewanekî ave bike ez dûr de neptere me. Niha zimana hinek zimana derfêt dîtine got pêşkevin. Hinek zimana mesela derfêtê maddî, manewî, dewletbûnê û gelek tişt dîtine got pêşkevin. Her zaman ez vênav tevayî dibêjim her zaman nirxeke, her zaman şibakake, pencereke, her zaman berhema mirova ye, insana ye. Ji ber wê wexta gotu wî zimanî bipeyve yani tu wî şeklî nêzîkî zimana bibe pêşî tu şaşe. Kes bera nebêje zimanê qabîla Zulî, Zulu qabilesî li Afrika Başûrê nizanim zimanê nizam çi ye. Ew di hindurê xwe de nijadperestiyekê jî avet ket. Zanî yani ziman hene ji hevdû girtine. Niha mesela ez ji te re misal bêjim zimanê Latînî wexta gol İtalya derket gundekî herêmekî pir biçûçik bû zimanê Latînî jê derket ew ziman bû zimanê İmparatoriya Roma. û dûra ji wî zimanî Spanî derket û ez ê ji te re bêjim yani zimanê Fransî derket û Romanî welhasil heta gelek tesîr li gelek zimanê dî kirin. Zimanê serdest bû demekî. Niha îro ew ziman tune. Yani û gelek tiştê dî jî ez dikarim wek misala vî tiştî bêjim. Demekî mesela zimanê aramî gelekî xurt bû li rojhilata navîn. Zimanê aramî zimanê dîplomasiyê bû gelek heta Farsa bikaranî, Tirka bikaranî, Kurda bikaranî gelek devê dike. Îro aramî hema îro wek ziman nemaye. Yani Sümer zimanê Sümera dîrokê de wexta gu em bêjin dîsa tiştekî wiha bû. Yani ez karim gelek mînaka di vî warê de bidim.
او نزیک بوون نه نزیک بوونەك ڕاستە بۆ مەرۆ بێژە وڵا فلان زمان نە زمانی شارستانیە نە زمانی سیاسەتیە پێش نەکەتیە باش ئەو کەسێک گۆولت گوت ئەف 100 ساڵە بۆ هەموو دەرفێتی خۆ دەرفێتی دەولەتی بێ چۆ و زۆر و زۆردەستیە تەخستیە گوت زمانی کوردی زعیف بێلە دەرفێت ژێر ینی ژهۆلێ ڕاکردنە بۆ زمانی کوردی ببە زمانی پەروەردەی و زمانی فەرمی و ببە خۆدی ستاتو دەرنەهشتیە و دوورە تبێژە زمانی وە فلان فلان نەڕاست دەبێژین یانی ئەس بخۆزانم کەکی فراجی گاوادی باس کرد بخۆدێ بەری 40 ساڵی ملسەر فەلسفەی بە کوردی نویسان ئەفلاتون بگر حتا ئاریستۆتەلس ژە ئاریستۆ بگر حتا گالیلێ گالیلێ بگر حتا نەوتۆن ینی زمانی کوردی هەر واریدە دکارە ڕەحەت پێش بکەوێ بەرسەوە ئەو حەوجەداریە گو هەنە بدە درۆمانی دە زمانی کوردی پێشکەتیە دەنگبێژیە دە پێشکەتیە موزیکێ دە پێشکەتیە هەگەر دوارێ زانستا گۆ ئەو دبێژن ها مەسەلە کیمیا و نزانم ئەزێ بێژم بیۆلۆژی و نزانم ئەزێشتر بێژن فیزیک و چتێ و هادە ژبەر گۆ نەبوویە زمانی پەروەردێ پێشتەنەکەتیە و ئەو زمانی گۆ مەسەلە ئیرۆ وان و زانستێ گۆ منها قال کردش کیمیا بگەر حتان زانچی gelek رواش خۆ تێگەهێ لاتینی بکارتینن یان هات وارێ تبێ بنەرن تب سەدی نۆتێوێ هەمە بلاتینیە ینی ناوێ دەرمانە بلاتینیە ناوێ نەخۆشییا بلاتینیە gelek تشتری بلاتینی هەنە ینی دووردا وەختا گۆ مرۆ بخوازە زمانێکی بچووک بکە پرسکرێک مرۆ بخۆیە ینی هات و ئیرۆ بێژە وڵا زمانی عربی نەتو زمانە نە زمانێکی پێشکەتیە پرسکرێک تەرەیە زمانی عربی تێرە خۆ هەیە فارسی تێرە خۆ هەیە تورکیژی وا چلو بە 700 ساڵش خۆرە زمانێک بەرب هەفدا ئانینە ڕاستە مەسەلەن بێژن دوی واریدە هەواڵێ مەی کورد gelek سەری خۆیشاندن ینی لێ نەرن نیوێ زمانی تورکی تێگە هەیوانی زانستی ئێ سوسیۆلۆژیک ئێ پیسکۆلۆژی ئێ فەلسفێ هەمیش دەربە هاتنە یانیش دەربەتین یا فرانسیە یا ئینگلیزیە یا کوردا دەگرن یا عەرەبا دەگرن ینی دووردا وەختا گۆ گوتنک سوێدیای پر باش هەیە ئەز gelek جاری دەبێژم دەبێ گوت مالا جام دەبێ مالاتە جام بێت بێ کەڤرا ناوێژە ینی وەختا گوت مالێکی دەبە دۆرەتە هەمە جام بێت کەڤرا باخچێت تەیشێ خۆ خراپ بکە جا ئێمە ئەو ترکێ مەی گۆ نژات پەرستن ئەو ترکێ گۆ مافی زمانی کوردی و کوردا قبول ناکەن gelek جاری مالێکی دەنێ مالێک جام دەنێ و کەڤرا داوێژن ینی نزانە گۆ ئەو کەڤر وێلوا بەگەرە وێلواچی بە ینی زمانی ترکی ئیرۆ نەبوو ئەم زمانێکی بچووک نابینن زمانێکی جیرانی مەیە و ئەمژی زانن توژی زانە و کەکسیراجی زانە و ئەم هەموو ینی بووی زمانی داخەویش بەرگۆ زمانی مەی پەروەردەی بوو ینی ئەمیرۆ ترکی زانن ئەمە ئەمزانم بۆ ینی زمانی ترکیژی گۆرە خۆ تشتنا حەوجەدارینا هەنێک تشتا وارێ زانستی دە و gelek وارێ دەدەتی نە زمان و ئەمی ڕێزی زمانی ترکیرە بگرن کەس بەرە وێنەم نەخە سەرێ خۆ ئەم وەک کورد نەل دژی زمانی ترکینە زمانی ترکی ئەم کورد دەبێژن ئەم زمانی خۆ بەئاخەون نەبوو ئەم دژایەتیا زمانێکی دیکە زمانی خۆ دەرێن Şerefxan dixwazim hediye diyem tên taliya bernama xwe ez zanim panzê mehê sibe gelek bernama te jî bernameya zanim dewlemend e gelek televizyon gazîte dikin û platforma zimanê Kurdî jî gelek aktif e gotinê xwe Îtalyê tu bêje ez dikevim navberê tiştekî pirsînê çî behsa wî jî bike fermo kek kek Şerefxan ez zanim ku tel ser edebiyata devkî berheman pêkanî herî dawî edebiyata devkî û şer min xwend ez dixwazim bipirsim zimanê Kurdî zimanê şer e ya zimanê evînê ye bi kurtasî keko وڵی هەردووای ژی وەختێک و حەوجەداری بە زمانی شەڕە وەختێک و حەوجەدار بە زمانی ئەڤینێژی وەختێک و ئەم بێژن حەوجەداری هەبە زمانی قەرفایە و حەنەکایە وەختا و حەوجەداری هەبە زمانی سیاسەتێژی و زمانی زیراعەتێژی یانێ چ بێژن زیراعەت ئا چاندنیە ئاژالداریە زمانی ئاژالداریەژی توزانێ مەسەلە ئەم دەه ناوال پەز و لە بەرخ و بەران و کاڤڕ و نزانم ئەزێ هۆگچ و نزانم چێم دکن ئێ ترکی یەک ژواتونەیە هەزیشتەرە بێژم مەسەلە ئەم دەبێن نۆگۆن و نزانم تری gelek nava sal bi sal navê wan cuda dibin aynen îjadwî warî deke ku meselen ha gelek carî em qerf dibêjin em henek hatkin ya ême tehl heye
شۆڕ هەیە شێرین ترش هەیە نظام چی هەیە ئەمش هەمارە ناوێ واهەنەلۆ لێ تورکی دەبێژن ئاجر ینی تەنێ چیکە ینی دوی واری دە زمانی کوردی بڕاستی نەبوو ینی تری تنازی خۆ هەنگاتکن یاژی ئەم هەنگا کێم دەبین زمانی کوردی دەولەمەندە هەگەر ئەم نەکن منە وەختا گوت تو زمان نزانبە تو بێزەقی زمانی کوردی قەلسە بۆ تو زمانی کوردی زانبە هایەتەژی هەبە یا نها مەسەلە تەولۆ گوت آنها مثلا کتابك مسر صلاح الدين ايوبي جي نویسان حتى انها بدايه شابين هذا حوالي ليسيه يا يعني ما مثال از بجم كاكو يعني سب ديرو كاوي ومالباتاوي خاج برستا وسن نظام تري وادمها سر مروانيه وسر دماغو صلاح الدين تناف دبو زانستا ويشاغي از اشترى بجم دينابريك ما هي دينابريك ما كردا هي صالي نسدي الجايه بنجه بوتانيك افيت يا بوتانيك علمي بوتانيك هي بنجه ايرو الفرنسا جي السويد جي الانجلترا جي بيشي دينابري تخوين ما شهر زوري كي ما هبو يعني قال لك انسان ما يقول دوي وارد جهادي بون ليه عربي نفيساندج برغو زماني ويشاغي اي قران فرز ذكر بشكل كي فرز ذكر وقت مثلا لاتيني يعني شنو لاتيني السر قال كان فرز بو اي مجي عربي بزمان مسلمانتيه بزمان مسلمان عرب زمان خو سر ما فرز كر وجبرو يجي قال لك برهمي ما بعربي هنا ام وناس ناكن هاي مجواتنا ام دبيجن قي كرد دوي وارده قلسمانه يعني مثلا شعر جهاتي نويساندن ادبيات جهاتي كرن ام بقيت هني هم احمد خاني وتدي فقيت هنا ملاي جزيرينا بري واجي قال لك نيسكاري مهنه علم زاني مهنه از اشتر بيجم اما يعني ام نزانن برسكريكا ما ككي حنفي وككي سراج تماشواني ما برسكريكا ما ام ديروكا خوباش نزانن ام ناخوين ام تسرنا ام كتبرد بيفن يعني ام كتنا دو تشتكي ام از ولو تشبيه كي بك ام كتنا دو عرباني وشنگ قبل عرباني تخنن باش خو نانرن يعني دفي بچكي ام خو فگرن از و كرد بيجن و كردكي باور بكن جوات امجي تيرا خو زنگينه دولمنده وكلتورا مجي تيرا خو هي وزماني مجي تيرا خو هي وديروكا مجي تشتغون بيشانازيه بكن هي لي ام جو نزان بن زحمته يا جهالت تشتكي خربتن هي تخو ناس نكه مانه هواري گاوادي كك فراد گوت دوی سرنویسا هواری ده دبیجه خوناس بکه خوناسین دبی خوناس بکه يعني هوار بوی دست پیت که دبی خوناس بکه گوتا خوناس کرده اید دورا خوش ناس بکه ام گلک جاری خوناس ناکن خواه وقت جوات وقت کلتور وقت کرد وقت نتوا وقت نظام چه دوی واری ده قلسیه مهنه امی گاو هرن ککو تشتیج ما بی امی بکن یک شرف خام تنگو سبب برنامه و چیه؟ اون چی دکن سبب؟ سبب امی يعني چند تشتي ما هن اللي اگو امی مزن ام سرد سکنن مشي ساعات شار امی الجيك هيد بي هما تسروي او بارقا تشكيرا يا نابي وچيه جيكي او جي هيكلي ما في مروفا لورلو بچي تسريه جورا ميدان هسبا قوشيولي الوادرا هي امي مخوستي مشكي بكن يعني ام بنر بكاوي تشبه يعني هجر و دولته والهاب كريه مجواره قوتيه وما اذني خوجي خوستنا وامي بنرم يعني هجر بو امي سبب مشين ما بان خلقي كريه حوالي مي هر كسي دواري خود بانكرين از بجم بارتي سياسي جي كرين هر كس دبيجه و بلاتفورم جي كريه و توري جي كريه و قالك ديجي حتى ما بي ام دخوازن جو انساني ما بورن ويدكي ساعات 4 مل هب بجفن هجر اجازه تشي بو امي بمشين يعني تري ام ناخذن تشيك جي تشي بها يعني خرج لامي هرنور امي هرن وامي بخوازن حتى انا ما تم مشكله در نخستي ما بروبلم در نخستنا ام يجبو زماني خو بمشين حتى قشيو له بارك او جيجو تباستكي هجر بو امي بكن نبوجي امي داخيانيه خو الور بخوينن وام بنرم بكامي تشبريال الور بدن واداويجي رجا دوشميه يعني سبانا دوسبيه اوجي لتسيي دميرو تسلري دبيجن جوارل دياربكر لويدكي امي كونسركي الدارخن كونسركي شحال كثيره فكريه وموزيسيان ماوي بين جافي جاري حبكي موزيسيان بيتر بروفيسيونال تير وتري بيتر اوركسترا وتشتيولو وهبن امي لويدكي بخوازن في حفتا خوي سر زمان بداوي بينن وقو مداوي اني جاروجك نه دس بيت كامي دي سات دس بيت كلي اف حفتا قو مدابو برخو امي بشكلي بداوي بينن
و هەوالی مە لەگەلێک دەڤری دیژی خەباتی دکن لە باتمانێ دکن لە ئەزیشتەرە بێژم لە ڕوحایی دکن دیاربەکر خۆزاتن وەقال کرد لە مێردینێ دکن لە ستەمبۆلێ کردنە عینی ڕۆژێ هەتا ئیرۆ ئەزێ بەشداری دیسا جوینەکێ ببم لە سوێدێ دکن لە ستۆکهۆلمەیە کۆنفرانسا زمان دکن ئەزێ دیسا بڕیا چکێ بەشدار ببم یعنی ولو حتاش مەتێ ئەم دخوازم گۆ پرسا زمان زندی بمینە و پرسا زمان باوەڕ بکن کلیتە مفتەیە بۆ پێشیاوێ vebû هێدی gelek tiştê dijî pêre vebin û em ê belkî bikên hawayekî bikên piçekî demek û heyamek aramtir ji niha lê heta got pêşiya ziman ve nebe zehmet e got mesela Kurd û bigihê astekê got em pê yani pê şanaziyê bikin em pê iftixar bikin em bêjin welava em gihan deverekî Kurda heta niha dev ji doza xwe bernedane çi doza ziman be çi a siyasî be ez bawerim jî wê Kurd dewam bikin Kurd bi vî hawayî dev doza xwe bernadin heger welatê me desthilatdarê welatê me heger biaqil bin vê meselê li gora mafê demokratîk û mafê mirova û mafê hemdemî kêmanî di pirsa ziman de wê gav bavêjin û em ji bo wê dixebitin ez ê wê bêjim gelek spaskek Şerefxan em gotinê te İtalyayê bigirin û em hêdiyê dî bernama xwe bi dawî bînin em zanin tu jî pir meşgûl e Keko gotinê minî dawî ez cana henek hatkim dibê dawiya va gotina tune yani çima ji ber got bi rastî mesela ziman û kultur û nasname û giş bi heve girêdayîne sibe mafê ziman me girt sibe me girt ziman zarokê me dest bi zimanê xwe perwerdê kirin divê dîsa em xwedî zimanê xwe derkevin dîsa em xwedî li kultura xwe û li nasnama xwe û dewlemendiya welatê xwe îro di programekî televizyona Tirka de behsa kelaha zerzevanê dikirin wek mînak ez dibêjim em qala Diyarbekir û Amedê dikin li wê dekê xanimekî goterî elaqayê vayî hatune wilo şûtik û mûtik mesela behsa zerzewanê dikir û işte kelaha zerzewanê di nizam çi heye û Roma berê hatiye vir yekî aqlê wî tev hev bibû nizam nivîskar û lêkolîner derxistibûn digo hingulîskek dûr hatiye dîtin Amerîka nizanim çi yani tiştê wilo mîstîk tiştê goterî ji rastiyê dûr nizanin got ew kelaha zerzewanê kelaha Roma bû û di dema Roma de wexta got darê dara cema aliyê Mêrdînê û zerzevan ev hemê zincîr wek zincîr bi heve girêdayî bûn derî hevdû timam dikirin garnîzon bûn garnîzonê eskerî bûn piraniya cara û li wê dekê mesela ciyê mîtra heye perestgeha mîtra heye mîtraîzma got berî zerdeştiyê hebû perestgeha wa heye dora ew dîn ew ol dora bû dînê fermî li împaratoriya Roma İca çûye bi Amerîka girêt de dibê nizanim hingulîskayekî vir hatî yanî tiştê got serê însanê wa tev hev bikin got dûrî va mesela ne wek mesela mew xerabreşik ya jî girê miraza dibêjin ya yani mesela wê dekê jî yani kuro ev ne coğrafya we welatê me babul ruhayê xerabreşik li Kurdistanê yani genetika wan û rihaya bîna hebe akê خرابرشكيا و هر الدار اللي هنگا بگاری مانه کردا بینه ما داری از لی مزن بو میلیون جار داری چوما واتم ما yani em zanim be dاری چیو کیا وکریو چاوا بی yani جبروی کی em وقتی گوام و قاده والا بهلن yani eme siyaset az naxwazim dirêj bikim siyaset û halê hatiye zuwaye siyaset ame ne bi goşte ne bi zimane ne bi edebiyate ne bi dîroke ne ekonomiye ya nizam ziyadet rij xwezî newlo be yani gerek insanê me got siyasetê dakevin entelektüel bin zane bin xweşbêş bin axaftinê xweş zanibin bikin edebiyatê bikin tiştê yani hinekî siyaseta me zuwa rij we gokekê henefî got yani bi a min gerek em alîkar bin got geş bibe em rûgeş bin lo em karibin bikenin ma ew siyaseta wilo maqtirş ava got madê wê tirşa tiribê yani ti çi fêm bike çi hinekî ew psikolojiyek ne baş dide ji me bê em karibin wilo xweş bikin bi hevre geş be xweş be însanî be mirovî be lo wê pir baştir bibe û bi a me ez duî warî de hêvîdarim ez dibêjim gav Kurd bêtir ber bi hev detên we got gava dîkekê Firat jî got başûrê me heye Rojava heye her çi qase tiştin got hene ne bi dilê me jî bin lê hene îro hene û li Bakurê Kurdistanê jî kîtlek gelek baş heye bi milyona însan hene bi terene ew carna jê ber vir de wir de dire lê gerek em alîkariya hev bikin got em li ser rêkê rast bimeşin
و gav bikin mafê xwe û em bi serbelindî welatê xwe bijîn. Spas dikim ez karim dirêj bikim nehewciye gelek spas kek kek Hanifî tê çi bêje? wek min bêje mavê çi bêje Bêheviya miletê Kurd hem ji bo mafê xwî netewî di nav hewldana dabin hem ji bo zimanê xwe di mala xwe da di kuça û kolana da li bazarê li her derê bi kar bînin û di wî warî da hişmendiyeke bi pêş ve em bêjin bi dest bixin li gorî wê hişmendiya xwe tev bigerin ez wê hêviyê dikim û ez roja hawarê roja zimanê Kurdî li hemû miletê Kurd pîroz dikim. Gelek spas. Temaşevanê nêca em hatin taliya bernama xwe îro bi du mîvanê xwe hêja me mijara ziman sohbetek me li ser kir. Mijarekî balkêş bû û beşdarên civînê jî bi dîtinên xwe yî berhemdar rêjmer vekirin. Bêheviya ku carekî din di mijarekî din em derkevin pêşberî we bimînin di xêr û xweşiyê de roj baş. Roj baş. baş